gününde burada yetimlerle dayanışma adına bizlerle. Bir yandan yetimlere, muhtaçlara destek olurken bir yandan da ilahi ezgi ve şiirlerle gönlümüzü, ruhumuzu mest eyleyeceğiz inşallah. Evet, müzik evrenseldir. Hangi dilde söylenirse söylensin, ruhun derinliklerine dokunuyor ve ilahi aşkı pekiştiriyorsa işte o müzik dilidir. Bu nedenle farklı ülkelerden, Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den sanatçılarımız bugün müzik diliyle ilahi seslendirecekler. Tabii bütün güzel programlarda olduğu gibi yine bu güzel programımız kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak ve ardından sanatçılarımız peyderpey ilahilerini, ezgilerini, şiirlerini seslendirecekler. Bu arada değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yetimler, öksüzler ve muhtaçlar yararına bir kermesimiz var karşı tarafta. Bu kermese de desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca şu anda bu saatlerde bir hashtag çalışması var. Yetimler için etiketiyle bir hashtag çalışmamız var. Ona da şu an bizleri ekranları başında izleyen kardeşlerimiz ve buradaki kardeşlerimiz destek olurlarsa çok iyi olur. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Yine Kuzey Irak'tan değerli misafirimiz, bizi kırmayıp gelen İslam Keşani kardeşime sözü bırakacağım. İnşallah programın sunumunu bugün kendisine bırakacağız. Kerem'kim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin Resulillah. Xuşku Brian Hija Avruka Zurdul Khoşem Bnafwet Rezdarda. Hivyama ve İnşallah bişin hizmetekaş heci peşkişi ve xoştviu gelekit rezdar bikin. Avru ef mehracanaha vistabalaha vistabala sirudin ilahi kudeena peşkeş kirim anahya xude evji her piştevaniye bu etimu nazdarin me evin ku ava perad bitin vakfa etima ku ve saskirna ve vistavale rabia her piştevani u harikariye bu etimu nazdarin me vakfa etima ku harikariyen ve seranseri cihanine elhami velata ved giretin işwana ku peyda kirna kharine peyda kirna ciluberga peyda kirna biren ave peyda kirna nekhoşkhana peyda kirna dermana her betiviya kahabetin harikara edgel etimu deskurtu hejara derbarey etima Xudaya mazın kerem kütut bejet فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Disam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kerem kütut bejet herkese ki çavdiriya etime ki biket ezu ev ebhavranin etbehaşti da levma vakfa etima xalvi kare pirus kiriya xudan hivya me eva inşallah em hemi bhavra etgelve piştevaniya hane bebine ciranin xoştiviye dila Muhammed'in afşirin salavu salavat serben. Baştirin despek bu her kareki, bu her vistavaleki, bu her ahengeki, bu her riveçuneki baştiru çetir nabinin işhandına Kur'an'a pirus. Levma ve vistavalahane ya huneri de despekin bxandına Kur'an'a pirus kudeena khandın çen ayetekin Kur'an'ı şilay mamusta Mela Ömer Akgül Bela Brez ve Keremket. Evet, bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle hanım kardeşlerim biraz daha ön tarafa gelirlerse hem sesi daha iyi alabilirsiniz hem de görüntü açısından daha güzel olur. Allahu Teala hayrınızı kabul etsin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الفاتحة. Değerli misafirler, 4 yaşlarında küçük bir kız çocuğu şu anda burada. İsmi Azra veya Ahra. Baba ismi Latif. Ailesi lütfen platformun arkasına gelip alsın. Allah razı olsun. خدای خیرات بن وستن سیده ملا عمر بوی دنگ خوش قرآن بهارا دلایه ای دنگ رسن ای صدای بلبل ای جمع مبارک آرامیا جان و دل ای چل آوازو شالیلم و امته بخیر بهن بو آمدا بستان سنبل ای دیار بکرا کله بیکا دیجلی افرو لهم بیزا مزگفتا سلیمان صحابی عندلی بن اسلام ما دبسترن دگل سماع صوفیا و آواز نی عندلی بن تواب ولاتی ایرو هاتن بارزینکوان تجی ذکر و مزگینی و خلاتن دیوانا ما شعر و مدیح و صلاوات یا مگوتی لبردر رب عالم مناجات ویستوالا هجا دی ویستوالا خودس بکین گمگوتی مناجات الهینا مهوانت ما دنگ بیجو هنرمند ما السرانسری هر چار پارچین کردستان نه باشور کردستان روش حالات و روش آوای و دیسان جکین باکور بجدارن دویستوال دست بکین و داخاز شهنرمند پایتخت هرما کردستان باجر قلاو مناره هولرا پایتخت جوان سیودین بلابریز و کرم کد السلام عليكم ورحمة الله بخير بين سرتاومن سرسرة
سلام عليك يا حبيب الله. روحنا فداك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله. روحنا فداك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله. Canım da gireyim la duri baba, canım da gireyim la duri baba. Şadım cani khom bikam bafida, şadım cani khom bikam baqurban. Ya Resulallah selamun aleyk, ruhuna fadak ya Resulallah, selamun aleyk ya Habib Allah. Ruhuna fadak ya Resulallah, selamun aleyk ya Habib her vakit baldaran beferim babam, her vakit baldaran beferim babam. Bitma Madina bekam arziha, bitma Madina bekam arziha. Ya Resulallah selamun aleyk, ruhuna fadak ya Resulallah, selamun aleyk ya Habib Allah. Ruhuna fadak ya Resulallah, selamun aleyk ya Habib Allah. مدينة رقي مدينة مدينة أخلى مدينة
دەپێوم ئاخ لە مەدینە ئاوی بۆ بێنم ئاوی بۆ بێنم گیان بەدیدە و بادە و هەمان 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 ئاخ لە مەدینە gelek spas bu hunermend Jwan Sevdîn li bajêrê Hewlêrê. Destê te xweş bin, tîpa mûzîkê, her sax û selamet bin. îro kevê rûbadê li Amedê qebî, li ber awaza wê gulên qamişloyê vebî, digel şimşal û defa ehlê siney, hezar silavdane ser ruha nebî. Werin aramhin li dîwana merînin, wê dilê teng û matem işnî bivejînin, landika wê xema di naxê xwe da bihejînin,
دیوانا احباب الرسول شبهوی قد نابینن لکرمانشاه لاندکا هزاره و جینه با آوازا نیا شبان زوزانا فراشینه دیگل طولازن پراوا خابیر زاخو هاتن بو ثنایو مدح شاه مدینه شالیلن هولیرو دهوکا داسنی ایرو لپراون دیجلی آوازا خوش جنی دیگل هوریا جاف و سیا چمان هورمان جنگو قریجا سر دلت ما رنی جهولیر بو باجر زاخوکا دلال باجر خابیری پرا دلال هنرمند جمع سلیم برز و حرمت و کرم که بو گوتنا چند سرودکا